Khana 23 January Netaji Subhash Chandra Bose ni achaima sal hakotorni o salno belanya borom rimani bisingtwi saklaijaknai. Khana no Andaman Nicobar ni kainwi chisa island ni mung kwtal saklaijaknai kaisa ke. Video conference ni bisingtwi montri bokhorok Narendra Modi o mung saklaijakmani samung bwtango manjaknai. Montri bokhorok Modi ni haba nokni bwkhaktwi o kok saklaijakha. Netaji Subhash Chandra Bose ni mungwi a salono muito narwk mungni marino bo phiyogwi rinai montri bokhorok Narendra Modi. 2018 biswa Andaman Nicobar island no thangmani jarabo Netajini hukumu laibuma rokno muito khlaibo aroni kaisa island ni mung Netajini mungoi naragoi kabui phaika aboni yagulo aroni nil dipte heblok dip ni mungbo shlai shohite soras dip mungoi saklai rijakha hakotorni joto porombir chokra manjak rokni mungoi no asalo joto island ni mung narwkjaknai aro mung tongo Major Somnath Sharma Subender Captain Karam Singh, Second Lieutenant Ram Raghova Rane, Nayak Jadunar Singh, Havildar Major Piro Singh, Captain G.A. Salaria, Lieutenant Colonel Dan Singh Thapa, Subdar Jugendra Singh, Major Saitan Singh, CQMS Abdul Hamid, Lieutenant Colonel Ardeshir Borjua Tarapur, Lance Nayak Albert Ika, Major Hushiar Singh, Second Lieutenant Arun Khetropal, Life Officer Nirmaljit Singh Shekon, Major Ramswamy Parmeshwaran, Naib Shubender Bana Singh, Captain Vikram Batra, Lieutenant Manoj Kumar Pandey, Subender Major Sanjay Kumar De, Subedar Major Grenadier Jugendra Singh Yadav ni Mungrok Botongo. Video report, Bokhorok.